abayikhulumayo siyibona sehlazweni njengezwe ngikhuluma as a leader as a father as a parent ngikhuluma njengopresident wabahlali I have moral authority but also my position under no circumstances it will promote any form of violence, discrimination whatsoever. It is wrong for us ukuthi sisabise noma sishaye abantu bangaphandle. Udaba le-lawfulness or unlawfulness, udaba lamaphoyisa. Ukuthi siyabasupporta siyazwelana nabo akusho ukuthi sipromota i-criminality. Asisho njalo sithi abantu abamnyama. Asikwazi ukuvuma ukuthi bahlasele. So sithi-ke njengoba sekunamahebezi ukuthi bashaywa emjondolo yingakho sithi asikusho kube clear ukuthi thina ama-organizations abantu abahlala emjondolo not in our name sizezwelana nabo asifisi balimale uma bekhona ngokungomthetho sithi uHome Affairs uDefence Force all the state entities that are relevant to regulate azenze umsebenzi wabo by peaceful means not to allow him of justice. Mhlawumbe usakhuluma ukuthi abenze umsebenzi wabo insizwa uphakela umthakathi edaba yaphansi khona ithi ngomhla ka-30 abahambi ithi abangashawa ithi bazoyihambela bengabe ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena lesayidi lakho njengoba uphakela umthakathi ethi ngomhla ka-30 abahambi uyafisa ukuthi bahambe noma mhlawumbe usafisa kushoza ukuthi ubani unamaphepha kahlale noma bahambe bazobuye babhekisise kahle inkinga yonakala lapho-ke igama elithi abahambe bese liya-generalize njengamanje kulimala ngisho abantu abanamaphepha so sithi kukubantu njengoba sibavikela sizwelana nabo asibavikele ngoba sithi abaphula umthetho noma sipromota abantu abangenawo amaphepha ukuthi bahlale esikushoyo sithi nalo abahambe akube umsebenzi kahulumeni asikwazi uku-allow ama-individuals in the name of the Zulu clan or Zulu nation in the name of the people of South Africa asisho njalo sonke esikushoyo thina ukuthi bekufanele bengangeni in the first place sizibuza ukuthi bangene kanjani in the first place bengeke yini uphakela umthakathi na ahola nabo bayosimonithela amabhoda ethu basebenzise le energy abanayo ukuvimba kumabhoda now iwari eyenzakalayo manje sibhizi simopha ulwandle simopha impompo uvulekile ama-borders leaking abantu bayangena ngala siyamopha sithi thina the easy thing is to close and regulate our borders properly bese siyamopha lokuthi uzoshaya abantu ngala i-BMA yabavumela bayangena ama-borders bayangena ngala uyabashaya and we are turning the enemy on black violence sesadlula lapho so esikushoyo thina ukuthi umhla ka-30 lo bekwe njengomnqamla juqu abantu base-South Africa banelungelo siya-understanda i-frustration yabo kodwa sithi abalandele phela umthetho why le energy bangayisebenzisi ukuforce amaphoyisa ukuthi enze umsebenzi wabo ukuforce uHome Affairs ukuthi enze umsebenzi wabo uma singapromota leyo nto kusho ukuthi sipromota i-lawlessness kusho ukuthi akube ne-anarchy noba nje ocikwa umuntu ufanele amshaya is that what we are saying bazohamba kusasa mase basele fanele siyibuze ukuthi kuzolandela abantu thina siyazi ukuthi ubandlululo lukhona angeke silivume ubandlululo la kwaZulu asizokulivuma ubandlululo la eSouth Africa si-worried nge-reputation yezwe abanini balelizwe akusiwa ama-politician ithina abanini balelizwe njengoba siyabaholi abantu abahlala emjondolo so asizukuvuma abantu abazosebenzisa udlame nale energy abanayo which is misdirected so sikliye-ke thina ukuthi yes abantu bafanelwe ukucasuka siya-understand intukuthelo ekhona sonke sicasukile but sithi this anger must not be misdirected. Mhlawumbe baba sengiphethe la eThekwini kugcwele kakhulu amaphara nakwezinye indawo mhlawumbe kokuvula abantu bakholelwa ekutheni kakhulu abantu abenza amaphara abantu bokufika ngoba ibona abadayisa izidakamizwa so kuthiwa kade ngoba betshela ukuthi abayeke lento njengoba bengezwa abantu bangaphandle abantu sebadiniwe bathi hayi sesithatha isinqumo sokuthi hambani mhlawumbe wena baba ngokwakho njengoba abantu bokufika bangaphuzeki ubona ukuthi yiphi indlela engasiza ukuthi bayeke ukudayisela abantu bakithi izidakamizwa la bantwana ababizwa ngamaphara ingane zethu abafowethu kubuhlungu kuyasika nakimi njengomholi njengomzali ngoba kusasa eyami ingane ezohlala lapha so noma imuphi umntwana whether wala ngaphakathi noma wangaphandle akufanele abantwana bahlale kulesasimo sine-duty njengesizwe ukuthi sikhusele abantwana bethu noma ubani owenze ukuthi ingane zethu zibe nje umthetho ufanele udlale indima yakhe so engakufuni ukukuvuma yilo ukuthi sizenza ngathi simsulu
mina I know of abantu bala eSouth Africa abadayisa insango abadayisa ama-drugs emalokishini imizi yabo iyaziwa abantu bala South Africa. And lama drugs amanye aqhamuka angena olwandle angena kuma-port kuma-national key point whether through airports noma kuma-hub. Sithule sithini ngama-porous borders whether in the form of ama-airports noma ama-board. So ngithi-ke ukuthi abantwana bethu babulawe ama-drugs intembi ebuhlungu asihambisani nayo sithi akudilwe nabantu abenza lokho whether they are South Africans or not. Iphutha esilenzayo is to assume or maybe is to say ama-drugs afika nabantu bangaphandle. Amanye we know would be manufactured here in South Africa. So sithi-ke ama-drugs and it must be dealt with decisively ngomthetho whether it's South Africa inodayisa i-drug noma umuntu wangaphandle. So asingazenzi imsulu ngoba bazohamba ngabe sinesho ukuthi masebahambile asezokuba nabo utshwala sezokuba nawo ama-drugs. Sinokuhlwa simkhulumeni iqiniso singadrayiva inzondo asingadrayiva inzondo noma ngabe asibafuni nalelinye iqiniso lokugcina fanele silazi baganene labantu bashade kuney'ngane esingafuni ukusho lutho ngazo zisesikoleni njengamanje makuthiwa bahambe sithini ngabantwana basesikoleni bazalwa i-South African nomuntu wangaphandle labantwana sithini ngabo. Mina mangibona labantwana ngibona iy'ngane zami whether you were born in Malawi or you were born in South Africa babuka njengabantwana babo. That's how I see things. Okwenziwa kubo akwenziwe nami ngiyothanda kwenziwe kwami umntwana. So ngithi-ke asigade ukuthi sithini ngekusasa lalabantwana sithi abashiye ikolo sithini nanokuthi ba-half South African ba-half foreign sithini ngabantwana. Mhlawumbe baba ukugcina lokho uzokhuluma ngabantwana iyangithinta la eSouth Africa kunabantwana abaningi abangasebenzi. Uma ngithi ngiyabhekisa eGoli ngibona iy'tolo ey'ningi ivaliwe okusho ukuthi ziphethwe abantu bokufika nala eThekwini iy'tolo ziphethwe abantu bokufika. Ikuphatha kanjani ukuthi abantu bokufika kube yibona abasemandleni kakhulu kodwa abantu base-South Africa bahlala emakhaya bangasebenzi? Akungiphathi kahle kodwa ngikholelwa ukuthi uma umthetho uneqiniso sonke sinikezwe amathuba ngokulinganayo ukuthi bawuthole kanjani umsebenzi of abantu base-South Africa angazi nami ngiyafisa ukwazi kodwa akungijabulisi abantu bala eSouth Africa bahlupheke kanje. Kodwa ngikusho futhi ukuthi noma kunjalo angikholelwa ukuthi ama-foreigners ayisizathu why imisebenzi ingabibikho. Angikholelwa nga-appreciate iskill abafike naso engicabanga ukuthi sesifundile ngathi njengama-South African ukuthi singakwazi ukuyiphilisa ngaphandle kokuthi siyofesa. Kodwa ngikusho nje ukuthi akungiphathi kahle ukuthi abantu bakithi abasebenzi akungiphathi kahle futhi ukubuza ukuthi ukungasebenzi kwabo kudalwa abanye abantu abahluphekile abafana nabo. Kufanele kushelwe iskill kodwa nje umuntu obangenisile la angabavimbi kumabhoda bese asibashaye bese sibashaya ngempela uyashikhatha. Mhlawumbe sengidedeloza kwethu ikuphi baba uma ngathiwa kuyenzeka abantu bokufika bagcina bayahamba mhlawumbe othi uzokukhumbula lokhu kubantu bokufika. Of course ama-skills banekho silibonile ikhono singabi nomona sikhuluma iqiniso silibonile ikhono singathi kubalulekile ukuthi abantu base-South Africa sifunde kulamakhono esiwabonile sikwazi ukuyiphilisa ngaphandle kokuthi size siyofesa. Sibonile kubantu bokufika beyisebenza beqasha nathi mhlawumbe nathi ithuba lokuthi sikwazi ukuyisebenza sikwazi ukuqasha abantu mhlawumbe nje baba ngasibale noma amabili amathathu nje zodwa lawo ma-skills lawo ngoba abantu baleke bebuza ama-skills akhona le nto ekuthiwa i-carpentry iyashaya. Bazokutshela abantu basemalokishini ukuthi ubani obenzela ama-tiles ubani obenzela ama-bathrooms ubani obenzela amakhabethi. I-mechanic whether your engineering car mechanic bayokushaya umsebenzi. Asingabi nomona when it comes to skills. These are the issues ofanele siwa-confront la eSouth Africa ukuthi do our high level our high institutions of learning produce those skills? They don't produce. Okwethu ku-academic ku-abstract. That's why abantu behleli bengasebenzi. Ama-colleges ethu lokho sakhula thina sifunda o-craft izinto angabe zenziwa abantu bakwazi ukuyiphilisa. Sikubonile kubantu bokufika so as-generalize siyawabona ama-skills. Kunemindeni enempahla enhle esingazi ukuthi makuthiwa bayahamba sizobathola ugesi for instance. This is not to say abantu base-South Africa bakwenza noma bakwazi ukwenza but abantu abayiveze you must emerge. You must go out
umakethe ukhombisa ukuthi you are capable of this and that, then abantu will hire. Awukwazi ukuhlala phansi ucabanga ukuthi umsebenzi uzoyizela. Mhlawumbe ubaba ngathini kumuntu ozothi mhlawumbe uma emuza ubaba echaza kanjena ngama-skills bese ethi it's because laba abantu bofika bona vele babeza iprice ephansi then wala uzobiza iprice ephezulu. Lotsho ukuthi bayazi but vele uma ngabe ngizoqasha umuntu ngizoprefera uzobiza iprice encane. No, of course ku-wrong lokho. That is why fanele noma yiphi industry i-regulate. That's where government come in. Enza ama-regulation kube nama-minimum standards and requirements. Even nendaba ye-pricing ibe kwi-same level. Khona ne-commission edila ne-competition ukuze kube fair, i-trading ibe fair. So that's why government comes in to regulate so that mawenza okungale kwalokho. Njengoba be-exploitwa baya-exploitwa nabo. Siyabona nasemafemini babizwa imali encane because abezokhalaza ndawo abekho kuma-unions abekho umthetho o-regulator is baya-exploitwa kwabona ngako kona ukuthi ba-outside i-value chain. Mhlawumbe njengomuntu ohola inhlangano yabantu abasemjondolo lo nesikholo ukuthi abantu bokufika abaningi bahlala khona vele emjondolo. Abantu basemjondolo bona abantu abakwazi ukubona ukuthi abantu bokufika benze ethile benze ethile ukuganga kwabo izinto ezenza abazenzayo. Mhlawumbe awusabini ukuthi kula abantu ohamba nabo la ungakhona mhlawumbe bazopropose le nkulumo yakho ukuthi wena uyazolala nabantu bakuthiwa bahamba. Kuyiqiniso fanele isikhathi sokukhuluma amaqiniso lesi yingako sifundisane ebahlalini. Every month siba ne-general assembly which is open to public. La sifundisana khona size sifika nje sithi umuntu ngumuntu ngabantu siyafundisana. Kunefilosofi yethu njengabahlali sithi ubuhlali okuwubuntu before sidemande ama-basic services and whatsoever. Sishumayela ngokuthi yini umuntu, what constitutes a human being. Bawufunde lokho uzobona ukuthi you can't be discriminating ngegender. That's why we also not apologetic ukuthi we also support the LGBTQI plus communities. We support any language ekhulunywa abantu. Kuzoba wrong of us sizobe si-selfish uma singafundisi abantu iqiniso. So ngiyavumelana nawe akuwo wonke abantu ababahlala bahambisana nami, but I have a duty and responsibility while I have been given a mandate by abantu ukuthi ngibahole to the correct direction. I will be misleading abantu yobe ngibafake eweni mangathi abashaya abantu mangathi because bayahlupheka abantu base-Afrika benza ukuthi bahlupheke. That's not true. We know why we are poor. It's because kune-austerity measures uhulumeni unciphisa kwe-public expenditure. The health education uhulumeni ukhatha imali eya ey'bhedlela akujiyanga abaqashwa onesi nodokotela bese sibona ziba overcrowded iy'bhedlela sicabanga ukuthi abantu bokufika kanti i-budget has been cut. Kubizwa ngama-austerity measures. We are education plus i-mismanagement and corruption. Mali nje amabhiliyoni antshontsho ethembisa esibhedlela lapha asisho lutho nge-corruption. Why our hospitals are overwhelmed or equal. So we must confront those things as South African before siblame omunye umuntu. This is not to say abantu baholi bangcwele asikho ngcwele, but why can't we come to the table and make sense of the situation? Any questions? Baba, secala nje nduna